Twongeye tubaye ikaze nshuti bakunzi ba Taratibu TV by'umwihariko muri Taratibu updates zo muri aka kanya muri kumwe na Gene Paul Museni. Mbone reka twinjire rero mu mikino turebe byinshi bigezweho muri aka kanya duhere mu Rwanda. Tubabwire ko ikipe ya APR FC mu mukino ahuraga muri ikipe ya Pyramide FC kuri Kigali Play Stadium. Umukino rero ukaba urangiye ikipe ya APR FC itsinzwe ibitego 2-0. Akaba ari umukino rero ubanza mu ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League. Akaba ari umukino ikipe ya APR yari yakiriye aho yari yabanjijemo abakinnyi nka Ishimwe Pierre, Nshimiyimana Yunus, Togwi William, Ruboneka Jean Bosco, Dawuda Yusufu, Ronald Sekiganda, Byiringiro Gilbert, Niyigena Krama, Niyomugabo Claude, Mugisha Gilbert ndetse n'uwitwa Dawo Memer. Hanyuma ku basimbura cyangwa se mu basimbura bari bafitemo uwitwa Ruhamya Nkiko, uwitwa Swane, uwitwa Kim Kiwanuka, Mamadusi Bugingo, uwitwa Ngabonziza, uwitwa Niyibizi ndetse n'uwitwa Denis Omedi ndetse n'uwitwa Ombarenga. Abo ngabo nibo rero barabasimbura. Ikipe ya APR FC rero ikaba itsinzwe ibitego 2, ibitego byatsinzwe n'umusore witwa Karara Mayere ku munota 52 ateretse mu gitego cya mbere, hanyuma ku munota 85 nyuma yuko ikipe ya APR FC yakomeje kugerageza amahirwe menshi harimo no gutera poto z'abasore batandukanye. Ikipe ya APR FC harimo Kiwanuka, uwitwa Mamadusi, abo bose bagiye batera amapoto rero, hanyuma ku munota 85 rero umusore witwa Karara Mayeri yaterekamo igitego cya Lala Salama. Ibi bitego 2 by'ikipe ya Pyramids FC mu Misiri. Umukino rero wo kwishyura ukaba uzaba ku itariki 5 z'Ukwakira mu mwaka wa 2025 i Cairo mu Misiri. Akaba ari uko rero bigenze ku mukino wahuzaga aya makipe yombi. Ubwo tukaba dutegereje kureba niba ikipe ya APR FC hari icyo rero izakora ku mukino wo kwishyura ugomba kubera mu gihugu cya Misiri rero ku itariki 5 z'ukwezi k'Ukwakira mu mwaka wa 2025. Kandi tubabwire ko tukiri hano mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport ifitanye umukino n'ikipe ya Police FC mu mukino wa shampiyona. Uyu mukino rero ukaba uzabejo. Ikipe ya Rayon Sport ikaba imaze gusohora itangazo muri aka kanya aho imaze kuvuga ko umukino wayo ugomba guhuramo n'ikipe ya Police FC kuri uyu wa kane utazaba ku zuba ry'amanywa kuko ari mu mibyizi, bityo ko umukino uzaba ku isaha 12 n'igice izuba riri kurenga amafu ari yose. Bakaba bavuga ko rero aho muri stade uko ibiciro bihagaze nabyo babishyize hanze. Bavuga ko ahasanzwe ari 3,000, hanyuma ahatwikira ni 5,000, muri VIP ni 10,000, VIP bikaba 30,000 rero. Bakaba bakangurira abafana kugura amatike kugira ngo bazaze gushyigikira amakipe yabo. Hanyuma kandi tuzarava ku mukino ikipe ya APR yakinaga muri ikipe ya Misiri witwa Karara Mayere yahise aha ijezi umufana, yamaye rwose umupira yakinanye ijezi yahise awuhereza umufana nyuma yuko bamweretse ko bamwishimiye cyane, by'umwihariko abareyo bari bishimye cyane. Rero umwe yahise amuha umupira w'ijezi. Hanyuma kandi reka twerekeze ku mugabane w'i Burayi. Hari umukino ukomeye cyane uyu munsi, umukino utegerejwe n'abatari bake hirya no hino ku isi. Ni umukino ugiye guhuza ikipe ya Barcelona ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Umukino rero uraza kuba ku isaha y'isa 3. Ni umukino ukomeye cyane utegerejwe na benshi. Hanyuma kandi reka tubabwire ko iyi kipe ya Paris Saint-Germain muri uku kwezi uko imikino yayo ipanze cyangwa se uko gahunda zipanze, muri ku itariki ya mbere n'uyu munsi ikipe ya Paris Saint-Germain igomba kuba yakira ikipe ya Barcelona kuri stade yitwa Stade Olympique Louis Campanis. Hanyuma ku itariki 5 ikipe ya Paris Saint-Germain izakina n'ikipe ya Lille kuri stade Pierre Mauroy. Hanyuma ikipe ya Paris Saint-Germain kandi n'ubundi ku itariki 17 izaba ikina n'ikipe ya Strasbourg kuri Parc des Princes. Hanyuma ku itariki 21 izaba ikina n'ikipe ya Leverkusen kuri Bayern. Hanyuma ku itariki 25 ikipe ya Paris Saint-Germain izaba ikina n'ikipe ya Brest kuri Stade Francis Lebrun. Ku itariki 29 rero Paris Saint-Germain izaba ikina n'ikipe ya Lorient kuri Stade Dimostoire. Nuko gahunda rero y'ikipe ya Paris Saint-Germain muri ku kwezi ipanze. Hanyuma kandi reka twerekeza muri Bayern Munich. Tubabwire ko umusore witwa Harry Kane afite imibare myiza cyane kuko kuva yagera mu ikipe ya Bayern Munich yakinnye imikino 68, akaba yaratsinze muri ibitego 72, yatanze kandi assist 21, atsinda hat-trick 9, akaba yarateye penalty 18. Iyo ni imibare ya Harry Kane ikipe ya Bayern Munich. Urumva ko ari umusore uhagaze neza cyane. Kandi ikindi twavuga mu mukino w'uyu ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Pyramide, ni umukino wari witeguye n'abatari bake abafana benshi ndetse n'abayobozi batandukanye b'ikipe ya APR FC biganjemo abasirikare ndetse n'ingabo. Reka tubashimire cyane benshi twakunze ba Taratibu TV. Twizere ko dukomeza kugenda tubana muri gahunda zigiye zitandukanye.